Pagkunyana ni Domingo ni Palaspas ni Pamaylasa ni Dino. Imumunang dake po, iyatin ni Pamamendisyon ka rin Palaspas at improvisyon. At isundo tayo po misa in Isambal. Kilagyan ng ipa, ang puning anak, ang puning panang Espiritu. Kapatid, pilihin ng Diyos ipa at pangiparasan at pagbanalana, kapabilatana, ingkay ang Espiritu. Banang ito kang Jesucristo. Layo na inis pangapisikan, dayan, grasya at kapayapaan mantaan besaran ng labis-labis kay kayuman. Kaluburan kong kapatid kang Kristo, kikekabang na rin 5 pamilong nilabas, sidyata ng kinatamang puso, para king kapagpasusyan ng misteryo ng kaligtasan ang impanana ng ginutang. Ininpamak sa Diyo, dapat at tamong king kapamilatan din dapat kamayat ang pagpenitensya. Ngayon penalty, ditipon tamo kayo. Ban pagmulang, ibulala, ining masusing kapigagan naman. Kasanmerto, king kabilugan, abangal, kapulungan. King Beto Yato. Di Kristo, linog yan din pagtagumpe, ingkay ang siyudad. Ban iganap na, ingkay ang misyon. Ang timong kinatamong Mesiyas. Ban paylasa, mate, at sublimye. Taimtip tang kabulayan, inindepat ng makakabos. At abayanan tayo, kambing magye kasampantayanan. Kasambedo na kimpapaylasa ng krus. Mananawasan, mirakayanan tao naman, ingkay ang pangasublimye at panibayang pamibiyete. Igasyo po din kanyang palaspas, manalangin ng tao. O Diyos, ang mayupayang ito, ipagawa mga publiketo, bendisyon mo, reting palaspas, at pabalalan mo lang. Kingaldoy ti matulang papasyay, kay Kristo yung ikayang kalapagligtas at ari. Ato kiniyasama kinipong katapatan at di sa tiyendo apagyabutan ni sa piras kikanuanan ng bayo at alang-anggang Jerusalem. Iliyagan niya o Diyos kikapamilatan si Kristo ang anak mo. Ang mabibiyang pagdagay ang memo kikabeto nga ng banal na Espiritu manggamang king alang-anggang.
Pangmasang iba't may pabalita ang Pangkang San Mateo. Inyang Jesus nilalapit na lang Jerusalem at ikwara ni Abat Jawan ng Galfake, king bayang ni Bundok di Palibo. Jesus mitubod niyang alwang alagad at pepaunanan nila at penabilingan. Punta kayo king balen Abat Jawan niyo at karasyo ka rin manakit kayong meto aging asno. Makapahaliya kaya gini, ikeyang bisero. Kalagay nila at idanayla kanako. Nung ating mga pagkekayo, sabihan niyo kaya, imaestro kailangan nila at agad na lamang ipapali. Hindi may palyari, banatupad itang inunaling propeta. Sabihan niyo, kisyodan ng Sean, lawang mo, darakaniya ang kinangari, mamiyaske, makasakay ang asno, makasakaya king metong abisero, bisero, ning metong aging asno. May mulapin tinalagad ang ituturan, at de patanda ang inutos ng Jesus karela. De lare asno, ang konting bisero na, at biniliro ni karelang balabal, gulot na rin asno, at sinangaya Jesus. Di tutong damal ang tao, litang doring dalan, di karelang balabal. Habang din aliwa naman, may makulilang sama, karinduto, at kitkatdo, king daraganan. Hindi pala tao na lakad makauna ang Jesus at beta at syuking kagurutan, pigbulan ng pilyo. Hosana, kinganak ng David, panwara niya sana ng Diyos ng datang, kinagyo ni Pino. Hosana, kikakatas-katasan kabalwa. At inyang kaludang Jesus, kinsyudan ni Jerusalem, in kabilugan na siyudad, Clerimonia. Inuiti, ngaramang putang bitaw. Ya, in Propeta Jesus, at mundo Nazaret, Galilea. Ngaram niya iba, biglagal at tao, mamantabi kayo. Kabataan, imayag ng balita, ikiyamatang kaligtasan. Dahil palaspas kekatamang katalunan, dahil palaspas kekatamang dibendisyonan, yasiwas at kabang kakantatamang Hosana ng anak ng David, huwag niya'y darang ng lagyuning Gino, Hosana ng katas-katasan, Ela agima, Ela anting-anting, amalyari kamong gamitan, anting proteksyon, laban ng kildap ang pondul-dul. Kailangan panlaban ng kanyang mga roh ay espiritu. Dahil panaspas, ligitla kaniting panlalawi. Uling dahil panaspas, tanda na hindi bayang tamang kapagnasan, tuki kang Jesus.
Kapatid, nano, bisa ka talagang tuki ng Yesus? Isa diyapal, di kaya katamang sarili. Bang marapak dumalan, kinano ng masakit ang babae. Dakalpong salamat, kaya kaya katamang kapatid, kaya ng Divisoria, ipamang sadyada, ipamang host, ipamang mendisyon. Alam sa pasa. Yeri, lumakad tayo ng kapayapaan. Kahit kapuriyan kang Kristo kay katamang may habos. Anti mo, hindi patanda, rintekanda, sinalubong kayo, karin in Jerusalem. Yeri, lumakad tayo kay kapayapaan. Para pumunti para sa sunod na ating posisyon, muna na po rin sa Riares, kasunod na po rin sa Riares ni Kaya Pangasa, tuking na po rin Tommy, ay pagkata po rin Tommy rin Kaya EMPC, kagulutan na po rin EMPC rin Kaya Apostol, kagulutan na po rin Apostol Kaya Pari, Pwede Diakono, kagulutan na po rin Pari Kaya Choir, at kagulutan na po rin Choir na nakakupong tao ang pangalan sa Sinitama ng Fellowship Position. Salamat po.
Hosana, King Anak ng David. Nguniya'y naranang, nguniya'y naranang, King nagluding binunwan niya. Yaing hari naning Israel, Hosana, King kagandahan.
Manalangin ang tamo. O mayumayo at alang-anggang Diyos, binyeme king meto ketawan Yesu Kristong ke kaming talapan at bus. Ban maging uliran niya king ganap kapakumbaman, king pamikatawan ng tao, at king pamidawo na king biyena king krus, ti parana ing malmong kaburian. Sa upan mo kaming makaibye patutu dikil keka, king kapamilataning pamakitulad mi kayo, at gawan mo kayang matampang mirakayanan, king kayang pamanyubling mebye. Iliadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. King mitmong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, magiramdam tamong ngeni, king amano ning Diyos.
Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ingginong Diyos, sinanene ing dila ko, antimo king metong amagaral. Banketa mabiyasa kong magsalita, karing amanong munye si kananlog, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam, bakong tumingid, antimo ing metong amagaral. Ingginong Diyos, biklat na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus, inapagke ing gulot ko, karing mamabat ka na ko. At ding pisngi ko, karing manya pulot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, enaku tatalaban, ning karelang pamalmura. Uling ingginong Diyos, sa saupana ko. Inya ay narapke ing lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko, king eko mibili, king kamuran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Sablang manakit kaku, kalyanda ko. Pipiling dalaring buntok da, at pituyara ko. Ngarang sasabi, ing ginuyang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapi, bakit nakasagipan? Hadurot nanda ko ding aso, kukubkubanda ko ding maro katao. Kamat ko bisbus dala, pati na ding litis ko. Kanakong putol, kakulang abila. Bakit
karelang pirakayan susulod kong imalan. At kakung tibabal, karelayang isugalan. Eka sana lalawat ka na kuwagin mo. Datang nakangagat, o tala pagligtas ko. Isalita king lagyo mo karing kakong kapatad, at ikay kakong purian king karelang kabulungan. Di kong makitakot king ginupurian ye, ikong sablang lahi ng ako parang alan ye. Pamamasang iba't, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin Filipos. Bistaman at kaya ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, ing kayang pangapanteking Diyos. Bagkus, linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan, at kinwane ingaske ning metong ayalipan. At may kiwangis siya karing tao, king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya, may git karing sabla. At meging mapamintuya, angga king tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan king metong a krus. Dapot ing Diyos naman, pinukne king matas amatas, at dininaning lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Banketa king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawod, ding sablang tud, ding karin banwa, at ding keti king labwad, at ding king lalam ning labwad, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, King Iyeso Kristo, ya ing ginu, King ikaligaya, ning Diyos ipa, ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ngeni po parangalan tayo ing mayap a balita.
Jesus basta man Diyos ya, kababa sarili na, beging mistula yang alipan, kadiosan ke yang libasan. Iniape katos-atos ne bilining Diyos, dinginan lagyumigit king sanupaman, ating sablaket yatu at lalampa yang buryanda. Itamongan mo at kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligay at kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ang tutuyang mayaki, king tao ya mekiwagis, at siklod larapan ay ayagda, king piara pa ni Yesu Kristo kinuya, king katingilya, ning iba, ning Diyos iba. Itamongan po, ligay at kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligay at kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Igpamaylasan ng ginutang Jesucristo, agpangkang Mateo. Metong karing 12, ing taong nilagyuan Udas Iscariote, mekoyat minta karing pamuntok apari, at ngana karela. Nanong makasadya yung ibiyeka na ako, nung ako aking aintрига ke kayo, Jesus. Beyaranan din at lungpulong kwaltang pilak. Manibat kanita, Iudas ete patugot manintun pamikatagun para apanganyaya ni Jesus. Ngayon, pinanguna ng aldo, mintesan ng tinape, aalang levadura, ding alagad ng Jesus, dinapigla kayo at ngarang inutang. Luka rin yung kaya pupuring magsadya, para pipanganay yung puna-puna ni Pasko. May iba't yung parelo. Puntalan ye in metong tao king syudad, at sabihan niyo kayo, ing maestro pasabi na, ing oras ko miras na. Buri kong pagmasosyan ng Paskwa king balemo, kambera din akong alagad. Ding alagad, depatando kay nabihinang Jesus parelo, at sigyaran na yung apunan para king Paskwa. Inyang mabenino, Jesus, kesununolin kayang 12, at kabang mama kulo, migsalitayo, Jesus, at ngano. Sasabihan kong totoo ke kayo, ing metong ke kayo, malapit na nakong ipanganyaya. May bali sa laloob din alagad, kangising sinabi ng Jesus, at metong parelo, kitang na kayo. Ginoo, ako po, May iba't Jesus. Ing mitiltil ing kayang tinape ing salsera kayagnan ko. Idaya ing mga nyaya kanako. Ing anak ning tao marapya ing kayang kamatayan. Antimo ing inula daring kasulatan. Dapat makalunis ni itang taong maging kasangkapan, king pangapanganyaya ning anak ning tao. Mayapang e palak para kaya, in enel ibayit ketiking yato. Iudas ing mga nyaya kayo, yan naman kanito inig salita. ako galang king amanuan mo, maestro. Nga nang kay Ibas Jesus,
ika na mismo ing sasabi. Kabang mamapundo, Jesus, kinanwayan tinape, at kay ba't nang sinapse panalangin sa kapasalamatan. Piraso ni ang tinape, at binene karingkayang alagad, at nga na. Tanggapan niya iti at kanan, itiya ing kanakong katawan. Kay ba't kinwani ang metong akalis, at inyang mesapasalamat yaking Diyos, binene karelo, at nga nang sinabi. Minong kayuman kaniti, uling itiya ing kanakong daya, ang maging tanda ng kasunduan. Ing daya kong mibubu para karingdakal, king ikapatawad, daring kasalanan. Sasabihan ko kaya kayo, manibat ngeni, ena ko minong alak pasibayo, hanggang eko inuman ing bayang alak kang beyo, king kayaryanang ibako. Seli sireng pinto kanto, inetong agalit, at kay ba't rinwalang papunto ing bundok ng Olivo. Jesus, sinabi na kanito karelo. King mismong benging iti, pahinggulot ko ngan kanako, uling ing kasulatan sa sabyana, panasakitan ke ing pastul, at ding tupa ning keyang kawan, misalbag-salbagla. Dapot kay bat kung sinubling membye, muntaku Galilea, makauna ke kayo. Panamdam ng Pedro kaniti, nga nang sinabi. Kapilan man, eko pa yung gulot keko. Ang diyang ding sabla, lakwanda ko. Sinabi ng Jesus kang Pedro. Sasabihan kong tutuke ka, bayo na akwang tulawok ning manok, kaniting bengi muring iti, may katatlong ukdo mo nako ikwang alingad. May kibatya i Pedro. Kapilan man, era kay lingad. Ang diyang misanda ko paten, kambe mo. Ding sablang alagad, makanyan mo naman ing sinabi ra. Kay bat, Jesus, kambera din kayang alagad. Miras la king metong alugal, aaw sandang Getsemani at ngana karelo. Malakwan ko pamo keti, Kabang ako, munta ko bandageta, ban manalangin. Tingino ni Pedro, ang konting adwang anak ng Zebedeo. Detanganay ng lungkot at werigalyang emunano, at nga na karelo. Tutong pabayat ing panamdaman ko, halos masasakya ing salog ko king lungkot. Manaya ko ken, at makipaglame kayo, kambe ko. Sinuluya pang bagya, at magsakabyo king gabun, at nga nang nanalangin. Iba ko nung malyari, idayo may kako iting kalis, dapot aluwa ing kaburyan ko, nuneng kaburyan mo, ya ing matupad. Kay ba't, beli ka na rin alagad. At disnanong matudtud, sinabi na kang Pedro. Eyo talagang agyong makipagpuyat kambeko, agyang metong mumang oras? E kayo sukat matudtud, manalangin kayo, baka yung emanabo king tukso, ing espiritu bisaya, dapot ing laman may naya. Pasibayo, likwano ang Jesus, at sakaya menalangin kaduang ukdu, nga na. Iba ko, nung eya malyaring lagpus ka nako iting kalis, hanggang eke aldukan, ing kaburyan mo, ya ing matupad. Belikano misan pa ring atlong alagad, at pasibayo, disnanong matudtud. Pilit lang nipipiyak ang mata, likwano ka rin, mekoyang pasibayo, bayang manalangin katlong ukdu. At makanyan mo rin ing penalangin na. Kay bat, belikano ring alagad na, at nga na karela. Matutod ko pa at magpainawa ang gangene. Lawan yu, ing oras miras na, ban ing anak ning tao manabuya, king gamat daring tawong makasalanan. Mibango na kayo, makotana, oy nina ing taong mga nyaya kanako, daratang ne.
Eya pa man mayaring magsalita Jesus. Dinatangya iudas, ing metong karing 12, kaya beno ring dakal alalaking magdaladalang espada at batuta. Deti, mitubulan lang iba't karing pamuntok apari at karing makatwaning balen. Ngeni, ing taksil at inyang binye senyas karing kayabe na. Ingka kung uman, yapin ing taong buri yung dakpan. Dakpan niya agad. Inyang mirasya karin Iudas, kataglus-taglus ng linapit kang Jesus, at agnan ing inumane, nga na kayo. Ing kapayapan manatili keka, Maestro. Mekibatya Jesus. Abe, tuparan mo ng malagwa ing sarya mo. Linapit no kanita ring tao, dekap de Jesus, at telan de matalik. Ing metong karing kayabe ng Jesus, telanet begut kanita ing kayang espada, at tinigpas ni ing alipan ng matas apari, at apingas ni balugbog. Sinabi ng Jesus kaya kanita, Isublime king kalubana ing kekang espada, uling ding gagamit pataram, king pataramla naman mga utas. Emuwari balo, king malyari kong manyawad saup kang ipako, at ngenimurin, malyari na akong paralan, maygit 12 batalyon ay anghel. Dapot nung ita inggawan ko, makananong matupad ing profesiya daring kasulatan. Sasabihan da king antikaniti, ing sukat marapat. kaybat nga nang migsalitang Jesus, karing taong makakubkub kaya. Kailangan wari ing data kong magdaladalang espada at batuta para dakpan yuko. Metong kuwaring tulisan. Balang aldo linukluk ko tinuro kilubning templo at eyo ko bitasang dekapan. Dapot itingan sukat bin mga palyari, ban matupadla retang profesiya daring kasulatan. Ding sablang alagad, likwande kanita at tinipladla. Ding dinakap kang Jesus, delare king balening matas aparing ikaifas, atilo ka rin makatipon ding eskriba, ampon ding makatwaning balen. Makataluki neman i Pedro, tikyane king makarayo ang gaking pasyo ning palasyo ning matas apari. Sinalangiya king pasyo at may kiluklukan niya karing gwardya, banang akit nung nanu imapalyari. Ding pamuntok apari, ampon ing kabilugan a San Edrin, pilit lang manintun ebidensya laban kang Jesus. Agyang itang etutu, bariyamong asentensyahan kamatayan, dapot elamenakit nanuman. Bistaman dakala ring migkusang linapit at mimigawang sumbong laban kayo. Katataulian, atin adwa kataong linapit at ngarang migdeklara. Ing taong ini sinabi na, agyuking lasakan ing templo ning Diyos, at kilub ning atlungaldo, italakad keng pasibayo. Tinalakadya kanita ing matas apari at ngana kang Jesus. Alakang apakibat kaniting sa sandalira laban keka. Nano iting ebidensyang sasabyanda ring taong deti laban keka. Dapot eya bubulad di Jesus. Pasibayo ing matas apari nga nang sinabi kayo. King lagyuning Diyos sa mabye, pasumpanda kang ngeni. Sabyan mo kaya kami nung ikapin ng Kristo, ing anak ng Diyos. Mekibatya Jesus. Ika na mismo ing sasabi, antimurin sasabihan ko kay kayo, manibat ngeni, akit ne ing anak ning tao, makaluklukya king wanan ning mayupayang tutu, at daratangya, babo ring biga. Panamdam na kaniti ning matas apari, ginabak na ing sarili ng imalan at ngana. Lepas tangana ng Diyos, alata ng kailangan ay aliwapang tustigo. O yan, ikayo mismo dimdam yun na, ing kalapastanganan king Diyos. Nano ing pamalakyo? Mekibatla. Kailangan niyang magdusa, patenya! Piglurande kanito king lupa, at sakare penumbuk ding aliwa.
kabang panampalingan de, ngara. Manula ka ngeni king daramdaman mi, O Kristo. Sabyan mo kaya kami, nino yung tinampaling kaya ka? Samantala, i Pedro at Chuking Luwal, makaluklukyo ketaking patyo ning palasyo, lepitanen ning metong karing babaying ipus ning matas apari, at ngana. Ikaman, kaya ba na kang Jesus sa tao Galileo? Dapot i Pedro, lingad na iti king arapan daring sabla, at nganang may ibat. Kubalo, nung naniyang sasabyan mo, Linwalya kanita i Pedro, at mintaya king lele ng pasbul ning patyo. Ikit na karining metong pang-ipus a babayi, at nga naniti karing taong atyu karin. Ing taong ini, kaya beneng Jesus a Nazareno. Pasibayu, lingad ng Pedro iti, at nga nang may ibat. susumpa ko, king eke akikilala man, yang taong yan. Kaibat ning mapilan a penandit, ding taong pakatalakad ka rin, lepitan de at ngara kayo. Mulilingad, metong kapin ka rin kaya bena. Ken mong punto ning pamagsalita mo, mararakap na ka. Metong ka namang taong Galilea. Kanita i Pedro, miyuman niyang minyumpa. Parusana ako maning Diyos, nung katutuan ng sasabyan ko, eke akikilala yang taong yan. Ketang penandit ay ito, tinulaw kiyo ing manok, at aga na ka ng Pedro, itang sinabi ng Jesus kayo. Bayuya tulaw ing manok, may katatlong ng ukdong ikwang alingad, king kakilala mo ko. Linwaliya kanita i Pedro, at menangis yang emunano. Kabukasan abak amaranon, ding sablang pamuntok apari, at ding makatwaning balen, pisasang gunilo, king ipapatere Jesus. Pepagapus de, at delare, at inarap king gobernador ay Pilato. Inyang intaksil a udas, ikit ng miyatulan niyang mate Jesus. Mitalaban niya konsyensya king depatana. Binalik no ring at lumpulong kwaltang pilak, karing pamuntok apari, at makatwaning balen, at ngana karela. Kusukat gewa, ing panganyayake, ing taong walang kasalanan. Dapot, ngarang may ibat kayo. Nanong pakialam mi kanita, problema mo ng dili mo yan. Iudas, belabag king santuario, ring kwalta, at mekoya. Linwalya, at binitkina ing sarili na. Ding pamuntok apari, pinulot do ring kwalta, at ngara. Abli lang daya reni, at labag king batas, ing iyabetala karing pondo na ning templo. Inya, misasang gunila tungkol kareti, at ginamit do ring kwalta, bansaluan niya ing gabuning magtatalu. Iting gabun, gewaring pipamutkutan karing dayuan. Ita ing sangkan, inya ang gangeni, awsan deng gabun aabling daya. Kanita, metupad ing propesiya ning propeta Eremias. Kinuano ring at lungpulong kwaltang pilak, ing alagang tinuring daring anak ng Israel para panyaliro king banal, at ginamit dong pinyali king gabuning magtatalu. Antimo ing inutus ning Ginu kanaku. Jesus, inarapde kanita king gobernador, at pengot nanay ning gobernador king Antikeni. Ikapin ing ari daring Hudyo, May ibat ya, Jesus. Ikayo na mismo ing sasabi. Dapot alayang pekibat na numan, tungkol king sa sandali ding pamuntok apari, at ding makatwaning balen laban kayo. Inya ipilato nga na kanita kayo. mo daramdaman iting sablang sa sandalira, laban keka? Dapot Jesus, eya may ibat metong mumang amano. Inya ing gobernador, migalinlangan niyang emunano. Ngeni balang banwa, king okasyuning piyesta, ugali ning gobernador, imibulos metong karing preso, itang adwana ning balen. Kanitang panahon na ito, atin metong api kabalitan a preso, amilagyuan Barabas, inya kanita nitipunla ding dakal at tao, kitang ng Pilato karelo. Nino yung buriyong ipabulos ko para kay kayo? Ibarabas o Jesus ayaw sandang Kristo?
Pablasang balo ng masalese Pilato, king inarapde kayo, Jesus, pahuli namo ning diryado. At emo ito, kabang kasalukuyan ng maglitis Pilato, keta king piyukuman, ing makibalena at inyang tiburan, ban ipayabot na kang Pilato. E kasama kyalom tungkol king taong yan, aala namang kasalanan. Uling mi paindaton alub, manibat na beng meninapu tungkol kayo. Ding pamuntok apari at ding makatwaning balen, inablokdoring mikakaldang memalen, barang adwan kang Pilato, ing ipabulos de ibarabas, at ipapatene Jesus. Inyang magsalita yo ing gobernador at kitang na karela. Nino ka rin adwa, ing buri yung ipabulos ko, para kaya kayo. Ngarang may kibat, Ibarabas! kitang ng Pilato karela. Nano naman ing daptan ko kang Jesus, ayaw sandang Kristo. May kibat lang agnan-agnan. Ipapako making krus! Nga ng kinutang Pilato, Bakit? Nanuwaring depat ng marok. dapot lalo lang inulisak hanggang binit do. Ipapako making krus! Inyang ikit ng Pilato, king alaning akarapat, at pota mika kaguluan pa. Pepakwayang danum, at inosnoring gamat na, king arapan da ding sablang tao, at nga na. Ala kong pakibatan, king kamatayan ng taong ini, ikayong bala kanyan. At ding sablang tao, king metong waring siwala, ngarang kinulisak. Ing parusa ning Diyos, dupake kami, at karing anak mi, nung warit ing taong yan, nakatuliran ning mate. Pepabulos na yung Pilato kanita ibarabas. Jesus naman, pepabatbat ne pamu at kaybat, pepapakune king krus. Ding sundalos ng Pilato, linub de Jesus king palasyo ning gobernador at ing kabilugan at tapok migpadurot kayo. Likas da kayo ing imala na at pepasuluran ding balabal akule ubi. Kaybat ginawa lang korona king suksuk alini kora at pinutong de kayo. Pepatalanan ding metong atimbu king gamat ng wanan. Kaybat samba siklawdla king arapana at pitaru-tarude at ngarang sinabi. Luwidya ing ngari daring Hudyo! Pigluran de at kinware kayo ing timbu at pikpukde kaniti imbuntok na. Inyang tiknangan deng pitaru-taru, likas de kayo ing imalan akule ubi, at pepasuludang pasibayo kayo ing imala na. At kaybat liwal de baraneng ipaku king krus. Kanitang lulwala king syudad, asalubungan de ing metong ataw si Rene, Simon ing lagyuna, at pinilit de mamusan iti king krus ng Jesus. Karasda king lugal amayayawus Golgota, lagyong mga baldugan, lugal ning bungu. Pepay naman deng alak asemutanan at du. Kabud, atak mano, ena belaus ininum. Pinakura ne king kurus, at kaybat, piparti-partira ing kayang imalan, king kapamilataning sa palaran, kaybat na nito, linuklukla karin at bintayan de. King kabuntukan no, mibili lang kasulatan, tungkol king sandali laban kayo, at antikeni ing mababasa. Itiya Jesus ing ari daring udyo, kayag nana, pinakurala naman karing kurus, ding adwang tulisan, mingat bala kayo. Ding taong lalabas, pipiling lo, at palmuran de Jesus, at ngara. Ikayong bisang maglasak kin templo, at kilubning at lungaldo italakad meng pasibayo? Ba't mo ligtas ngayon kaya kang sarili? Kuldas ka kang krus mong yan, nung ikapi ng anak ng Diyos. Antimurin, ding pamuntok apari, at ding makatwaning balen, pitaru-taru dyan naman, at ngarang sinabi. Di ngaliwang tao linigtas na la. Dapot, na pala aligtas ing kayang sarili. Yakanuing ari daring Hudyo. Nung kuldas siyang yeniking krus, maniwala kami kayo. Manaligya pala king Diyos, at sasabihan na king ya ing anak ning Diyos. Albenta mupin, nung buryaneng iligtas ning Diyos ngeni. Pati na ring tulisan akayag na ng mipako king krus,
may kiyabela king pamamalmura da kayo. Inyang ugtong aldono, ing kabilugan alabwad, meralumdum, minabot at lung oras. Inyang mag alas 3 no, Jesus, kilahit ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? ding mapilan apakatalakad ka rin, dimdamde at ngara. O sa name, Propeta Elias. Ing metong karelo, milayiyang agad-agad, kinanwayang espongha, sinosone king maslam aalak, at inastane king metong atimbu, at sibu kaneng painuman, dapot ding aliwa, ngara. Albenta mo nung datangan nepin mo at iligtas ng Propeta Elias. Dapot, Jesus, misan po, kinulahit yang masikan, at tebilino ing kayang espiritu. Siklaw tamo po. Talakad tamo po. Kanitang penandita ito, ing tabing king templo, biglayang megabak, manibat babo ang galalam. Minayun at mga bangala ring batong mga ragul, mga buklala ring pansyon, dingdakal at taong banal apakakutkut, may manyublilang mebye, at deti, kay ba't ng sinubling mebye Jesus, may magluwala karing kutkutan, mintala king banal a syudad, at pepakitlo karing marakal-dakal ataw. Kabang mapapalyari ito, ing kapitandaring sundalus, ang ponding sundalus akayabe ng magbante kang Jesus, ikit dang minayun, at ikit da ing sablang mga palyari, mga takutan lang emunano, at ngarang sinabi. Tutupin, king iti anak nening Diyos. Atilo naman ka rin magumasid, makarayong bagya, ring dakal ababaying tinukikang Jesus, manibat Galileo, at liningap kimiyayaliwang pamangailangan no. Kabilang lakareti, ri Mariang taong Magdalo, i Mariang imara di Santiago at Jose, at ing imada ding anak ng Zebedeo. Inyang bayong mitakup ing silim, ing metong amabading tao Arimatea, di natangyo, ing lagyuna Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus. May kikitya kang Pilato, at pekisabi ni ing bangke ng Jesus. Ipilato, minuto siya kanito, king ibere kang Jose ing bangke. Kinuha ni Jose ing bangke, at binalok ni king metong abayong ulas alinen. Binili ni king sarili ng pansyon, akababaywan na apamong pepalukib king batu. Kay bat, peparagos ni ing maragul a batu, bilang pekatakap ning kutkutan, at layo na ing minuli. Melakwan lang makalukluk ka rin, di Mariang taong Magdala, at itang metong pang Maria, tatanuran de ing kutkutan. Kabukasan, nga nawari, itang aldo katukining pamagsadyo, ding pamuntok apari ang ponding pariseo, abe-abe lang may kikit kang Pilato at ngara kayo. Ginong gobernador, atatandanan mi po ing sinabi na, ning mapaglinlang ito, anitang mabiya. Mi pasublyan kong king katlungaldo. Ipakisabi mi sapong mayap, ing mutos ko po, para ipabanteyang maigpit, ing kutkutan, ang gaking katlungaldo. Banketa, elamalyaring milapit ka rin ding kayang alagad. Magkang, panakawan de ing bangke, ing kayang bangke, at ipamalitara ka ring tao, sinubli ang mebye. Inganti kaniting tauling kalaraman, igita na po ing mga papauna. May kibatyo karela ipilato. Dale, di nanda kayong sundalos para ipabanteye ing kutkutan. Sulong,
gawan nyo yung masanting diling paralan, abaloyo. Meko lapim kanito at pekapil mire inkutkutan. Dininandeng sel yung tingga ing takap abatu at likwandong makatanod ka rin ding gwardya. Balang maleldo, banwa-banwa, mamendisyon tamong palaspas. Banwa-banwa, daman tayo, ing kwento ning pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng mebye, ning ginutamong Yesukristo. Banwa-banwa, gagampanan tamo ing pamamasang pasyon, at ing pamag-estasyon. Banwa-banwa, makipangantamo kareng puni. Banwa-banwa gagampanan tamo ing pamanatad, ampon pamandakit king kordero. Banwa-banwa atin tamong gaganap 12 apostol. Banwa-banwa gagawa tamong monumento o repositoryo ating mialiwang tema. Banwa-banwa gagawan tamo ing pamanos bitis karing apostol, kilub ning misa ning taulingapunan. Banwa-banwa, magbisita iglesia tamo. Banwa-banwa, gagampanan tayo ing liturhiyana ning pamamuge king krus at ing limbuna ning Biyernes Santo. Banwa-banwa, gagampanan tayo ing bihilyana ning Paskwa. Anong nuha rin, babayo tala, rin kaya katamong pangako, inyang mga binyag tamo. Banwa-banwa, pagmasusyan tayo, ing salubong, magkantala at teterak, ding may piling ganap, anting anghel. Kaluguran kong kapatad, kabang gagampanan tala, deting mialiwang kapag masusyan, kilub na niting banal, aparumingo, masanting ikutang tamo karing kaya katamong sarili. Excited at gagagad ko pang mag-Holy Week. Paninayan kepa ing Semana Santa. At tayo ba ay namamangha pa sa iba't ibang mga pagdiriwang na ginagawa natin tuwing Semana Santa? Are we still awed and amazed by the Holy Week liturgy and devotions? Mga pamulala tapamuren, king misteryo ning metong a Diyos, amig kasakit, migdusa, kiniyak, tinangis, melungkot, at mete, babo ning metong a krus, ulinamo ning lugod na kaya katamo. Matatagkil ta pa kapanandaman, karing kaya katamong gagawan, akapag masusyan. May kadgalang, metong yamong okasyon ing Semana Santa, akabud na mo dinatang, linipas, at milabas. Kaya rin nanita, ang timawaring alang milyari king biyeta mo. Masanting, ikutang tamo naman, karing kaya katamong sarili. Nano ing maging bunga o epekto na kaya katamo, ning gagawan tamong pamagmasusi, karing mal ayaldo, naniting banal aparumingo. Mekad, titiplad tamo, kalupa, daring alagad. Lalakwan at babatingan taya naman ing Ginoo, libutad ning kasakitan, karing oras at atakan. Lalong-lalo na, potang mamaraptana,
king kamatayan, painggulutan taya naman kaya, inggino. Kaya ri tayang pigtaksilan at lingad, pauli din kaya katamong miyaliwang pamikasal at kainan. Sisi tamo, kalupad dari Pedro at Judas. Akikilala tayo kaya yung Diyos, king pangataw, ding taong magdusa, at dadalan miyaliwang klaseng kamatayan, kalupa ning kapitan at ding kayang sundalos, agyuta mo naman kayang sabihan, potang akakit tayo ing taong magdusa, tutupin ing taong iti, iya ing anak ning Diyos. Kaluguran kong kapatid, manatili mo kayang tutuki kang Jesus, angga king kalbaryo, angga king kutkutan, agewa ng Maria Magdalena, ading aliwa pang babae. Magmalasakit tamo kaya, kalupa ng Jose Arimatea, bistaman mapanganib, ing magmalasakit. O kaya, maging kawangis na katamo kayang Jesus, amen na lakaran, ang gaking kamatayan, ban adina ng katuparan, ing kayang misyon. Kaluguran kong kapatid, maging kawangis na katamo kayang Jesus, ditak-ditak, mabibiyasang mga lingwan, painggulot, at mamamate, karing kaya katamong sarili, ban mas minawa labye, ding taong makapadurot, kaya katamo. Kabang pigugunaman tayo at pangadyan, ing misteryo, ning pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng mebye, ning Ginu, lalo tamo sanang makapakiwangis kayo. Kanita, lalo tamong mipabanalan, kareting mal, ayaldo. Lalo pa sanang lumuwal, ing makasalikot, akayapan, karing kaya katamong pangataw, bilang tanda, ning metong abayong biye, kayabe ng Jesus, asinubling mebye. Manalo na sanang ing kaya katamong pamakisan metong king kayang kasakitan, ampong kamatayan, turuana na katamong magmalasakit king metong at metong, lalong-lalo na karing pakakalulubusal tamo, lalong-lalo na ngening panauning gera at krisis. Busal na sana ning gulo, sunlagya pamurin kapamilatan tamo, ing lupa ng Kristo, amagdalang kanawan, king yato. Kaluguran kong kapatid, makapakiwangis tamo sana kang Jesus, akusang lupmi dawn king Biena, ban mi kabiela ding aliwa, kanita, kaya bena, kamtantamo naman, ing pamanyubling miye, at ing biye, alang angga. Ipasyag tamong ngeni, ingga katamong kasalpantayanan king Diyos, amig kasakit at mete, alang-alang kay katamong. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwa at yatu, at kang Esu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal a Espiritu, may bayit kang nuwan a Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipayo karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, bankum ka rin mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliang mering mete, at king be alanangga. Amen.
Kapatad, ngening milalapit ne ing pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king ginong Diyos. Kambe ning malalam akasal pantayanan, adwan tamo para kaya katamong mebinyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilugayato, ing makirake tamong lalong ganap king biye ng Kristo. King balang kayadwanan nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Baning banal akapulungan, lalo yang makiwangis kang Heso Kristo, king kayang pa maglakbe, iba't king kasakitan, papunto, king ligayo, manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis lo, king anak ng David, king kapakong baban, manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Banding mi bububu, king bie para karing ngaliwa, makiwangis lo, king Ginong makapako king krus, king lugod no, karing ngaliwa, manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Bani tamong lulub, kaniting banal, aparuminggo, magiwangis tamo king magdusang ngalipa ng Diyos, king kayang pamandalakit, iba't king kamatayon, papunto, king bie, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Tanggapan na sana ng Diyos sing kapasalamatan tamongon, lalong-lalo no ring magpasalamat, Mayola Maniti, Jaime Gina, Mel and Raming Jimenez and family, Monico and Mercy De Leon and family, Mayor Ruding Gonzalez and family, Justin and Bianca Marquez, Amelia Liwanag and family, Imelda Mamangon and family, Alex Tiki and family, Edna Bitangkol and family, JV Sagum, Angelo and Wilma Collis and family, Boy and Mirna Medrano family, Noel Labramonte, Jessie Salangsang. Rank personal intentions, Noel Tayag, Lani Alegria, Ofelia Malonzo, Cynthia Galang, at ding mamag masusi king Aldo Kebayton, Natalie Teresa, at tiyulino sana king kayarya ng maligayo, ring kapatad tamong mayangon na bie, lalong-lalo no, Chris Mutuk, Luis and Badri Badora Jimenez, Magno and Catalina Supan, Jose and Gloria Maniago, Eusebio Nakpil, Andrew and Jonathan Gomez, Bernadette Vital, Hilario Sagun, Modeste Lodesta Esguera, Rosario del Rosario, Jesus Montano, Angelo Cuyugan, Nestor Mamangon, J.R. Mamangon, Cesar Sr. and family, Roy Aguas, Osmar Edwin Gonzalez, Nilo Fe Jenalyn Colina, Gloria Labramonte, Blas Labramonte Sr. and Jr., Renz Nicole Tayag, Azir Tiki, Orlando and Felisa Sampang, Antonina Munoz, Ruby Isguera, Carlito and Erlinia Maniti, Pedro and Eufemia Pineda, Fidel and Juana Maniti, Conrado and Carmelino Maniti, Candido Maniti, Catalina Consuelo, Janet Maniti. Ipagkalam na sana yung kapag nasanda rin pamiso, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ngeni po, adwanta mo po yung sarili tang kapag nason. O mapamakalulungig pa, kapamilataning kamatayan ng Yesus ay anak mo, pepakit meke kaming dalan painturo king bie alang angga. Sa upan mo kaming tanggap, king kaburian mo para kaya kami, mapaminto at mapanalig antimo iya. Kapamilatan deting panalangin, makapakirake kaya sana king kayang bie at lugod, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Tabang darawon tayo ing sarili tamu, king kapamilataning tinapi at alok, ikanta tayo ing dalit king pamagdalo karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kay katang ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ing pamaylasa, ampon kamatayan ng Yesus, anak mong bugtong, papalyaryan na kami sang maging matampa arapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat nanuman, dapot itisa ng kayang ganap a sakripisyo, apakyabutan na para kaya kami ing kekang pakalulu ampon lugod. Idiadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo na ring pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasa ning bugtong mong anak, may biyasay ang kinilala ing metoyato, king kekang kamalan, at king epasabi ng upaya ning krus, sinibol ing kayatulan king yato, at ing kayupayan ng Kristong mipaku king krus. Ulinita o Ginoo, ikamiman, kayagum ding anghel at sablang banal, kikilalanan da ka at king mipnong tula, ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin kingaslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan ang pondaya ni ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na kwananyeti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ya ing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, pasibayo,
pepasalamatan at pinuri, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, kunan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ang bibubu para kegay at para karing sablang tao, bantket mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw miya keka, ining tinapening biye, aring kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apating papami, i Florentino ing obispumi, ipasiano ing kay kaming obispo emerito, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sa naging maligay mong arapan, pakaluluan mo kamingan, lalong-lalo na din anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawb keka, ding hanggang kapatid ming miyampang kaniting misa, ading anak mong ipanalangin mi, kaniting banal kapag masusyan. Gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria yung Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding Sablang Santo, San Vicente Ferrera kay king patulunan, tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Abe-abe tayong ining pangadyan ng igpami, bangkanita, pasik na nga nakatamo ng igpa, ban makirake, king kamatayan, at pamanyubli ng mebya ng kayang anak. Pami at yuban, Atamke kami, ingkayalian mo, di pamintuan yang lu. Ketiking yatu at king banwa, di pamintuan yang lu. Ingkakanan, Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo at ipatawad mo ke kami, Ikabos mo kami yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. Ingke kain Manalangin tamong ini para king tunay at manatiling kapayapan king mabilugayato, lalong-lalo na karin king Middle East. O ginubing Jesucristo, as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing ganakong kapayapan iyang babyeku ke kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginu, parating mantabe ke kayo. At keka antimurin. Matula tayang yampang, ing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan ke kayong po, peace be with you, kapayapan.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning iyato. Mapalad laring mayaos magisulu, king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ning anak mo, at dana na kesa ng kapayapan, at patibayan na ke kasalpantayanan. Manano na sanang ing pangasubli ng mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Iriaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Pabusta niyo pong ipakilala ko at ipresenta kay kayo ding gaganap anting 12 apostol kaniting Maleldo Banwang 2026 king kay katamong parokya ing parokya na ning Lord's Annunciation. Talakadla po ang ausan ko lalagyu ding kay katang kapatid gaganap anting apostol. Menibatan king Barangay San Miguel, Brother Jerwin Lising at Brother Fortunato Tumang. Menibatan king Barangay Nueva Victoria, Brother Archie Nicdao. Menibatan king Barangay Sabanilla, Brother Manuel Musni. Menibatan king Barangay Divisoria, Brother Ralph Ordonez. Menibatan king Barangay San Vicente, Brother Christian Andrew Belia. Ding kapatid tamong menibatan king Masamat, Brother Francis Dale Gintu, Brother John Ray Malyari, at Brother Roberto Carrion Jr. Ding kapatid tamong menibatan king Sitio Mabalukuk, Brother Rowel Vergara, Brother Roberto Gomez, ampo ni Brother Angelo Maniti, ang eni gaganap king kayong papel Brother Gerald Catu. Ila po din kay katamong 12 apostol ngening banwang iti. So kaya rin na po ning misa, yatad tayo ing Cordero, king pibale-bale ding pamilyang Lumba, king Barangay Nueva Victoria. Bukas po, Lunes Santo, at intamo po misa itang alas 6:30 ning abak. Alas 6:30 po ning abak ing kay katang misa bukas. Kaya rin na po ning misa maganap ing pamamendisyon, karing mamasang pasyon at ding magpenitensya, kambe ding karelang gamit. Ang gamo pong Miyerkules Santo ing pamamasang pasyon, ban makapagisan metong tamo, karing kapag masusyan, king kaya katamo pong parokya, lalong-lalo na po, king kapag masusyan, king Paschal Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, ang pong Sabado de Gloria. Dahil pong Martes Santo, ating pong kumpisal, itang alas 5 na po ninggat panapon. Alas 5 na po ninggat panapon, dahil na pong bisang mangumpisal, munta ko po keti. At pakiramdaman ko lang din kaya kayong kumpisal. At ito pong alas 6:30 ning bengi, gampanan tayo ing misa ning Martes Santo. Miyerkules Santo, itang alas 4 ning Galingaldo, mitipon-tipon tamo king bisitas ng San Nicolas, karin king Masamat. Karin po magumpisa ing estasyon. Dumalan po king Masamat at king Piazza Communities at mayari king Sabanilla Chapel. Karin po maganap ing misa itang Miyerkules Santo. Huwebes Santo po, alas 5 ninggat panapon, ing misa ning tauling apunan, ketiking parokya. Alas 5 na po ninggat panapon, ing misa ning tauling apunan, kaya rin na po nita ing bihilya. Biyernes Santo, alas 3 na po ninggat panapon, ing umpisa na ning kapagpasosyan tamo, king liturhiana ning Biyernes Santo. Kaya rin na po nita maganap ing prosesyon. Sabado de Gloria, alas 7 na po ning bengi, ing umpisa ning kakatamong bihilya ning Paskwa. At ita pong Domingong Pasko, 8:30 na po ning abak,
ing misa ketiking parokya. So pamalitatala po din kaya katamong kapag masusyan, karing kaya katang katubale ang pong kasiping bale, at for your reference po, lawen niya po yung kaya katamong Facebook page ning parokya. Dakal pong dakala salamat. Sana po maging makabaldugan niya ing kaya katang pamagmasusi king Semana Santa. Talakad ko po ngeni. Inginu mantabe kaya kayo. At keka antimurin. Idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Balikdan me, ipanigapu miyo Gino, iningkekang pamilya, pauli na ning ginuming Jesucristo, ena pikakunwan idawon ing sarili na karinggamat ding marawak, at sumuko king pamaylasat kamatayan king krus. Iliadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyet mahagari kambemu, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. At bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, ingig pa, ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umetan at makiwangis kang Jesus, alinasa, mete at sinubling mebye. Salamat, Salamat king Diyos.